arig nyo sinabi takay na mga kabuinan, usad na update dyan man sa Sangguniang Bayan, nakinsa ari kay ng hapon, nagkaaguning pampublikong pagrengeg ana proponidong ordinansa na nagibalyo, nagisalida, nagibago niya na pangaran niya na Kagmaslog Elementary School bilang Emeterio Cerdo Elementary School. Ana nagpasilidad mga kabuinan niya nasabi ng committee hearing, amo na chairman niya din na si Honorable Loreto Camasisa, aga adtuman ana miyembro niya na committee na si Honorable Mirna Imperial. Bueno mga kabuinan, bago ka di sa inyo to karon na usad na magay na bareta na feature ding nasabi ng ordinansa mga kabuinan sa GMA 7 Balitang Bicolandia kaso Enero 31, 2022. Nakinsa ari mga kabuinan, nakita na guide nira sa post niya na nasabi niya na LGU Boy official na magkakaagungan ining public hearing. Siguro na curious sira ako ngani na nagulat man mga kabuinan kintay nga ta gusto nirang mai-feature ading nasabi ng ordinansa na pinag-sponsoran po ana author ading sa inyong abang lingkod. Runggan ta daw mga kabuinan ana bareta niya na GMA 7 and gusto kong ayato na nakredito niya na video footage or clips alin sa GMA Regional News Team. GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Nakatalaan na tukaron sa sarong public hearing kan lokal na gobyerno kan Banwanin Buhi an ordinansa na nagtutulod na maribayan ang pangaran kan Kagmaslog Elementary School sa barangay Kagmaslog na maging Emeterio Cedro Elementary School. Inikomo pagtaong onra subuot sa dating kapitan kan nasambitan ng barangay na nagdonar kan daga na pigtutugdukan kan eskwelahan. 2 taon na subuot ang nakakalihis kan enot na ipaabot sa LGU kan Parents Teachers Association kan eskwelahan asin Barangay Council kan Kagmaslog ang kamawotan kan mga ini na maribayan ang pangaran kan elementary school huli sa mga importante asin maninigong kontribusyon kan dating opisyal sa saindang komunidad. Urog na sa nasambitan ng eskwelahan. Alagad maagi subuot sa mabusising proseso ang propwestong ini antes na maaprubaran arog kan iba pang mga ordinansa kan banwaan asin syartong maagi sa hararom na pag-aadal kan mga imbweltong opisyal sa isa sa gibong public hearing sa masunod na semana. Ang Sangguniang Bayan, mga local streets, local building, yung mga school, pursuant sa local government code, kami ang may ko yan, puder na magpangaran. Kaya lang, igwang endorsement kan municipal school board o local school board. So, naipadara naman po yan. Ayan mga kabuinan baga ng adtong in-interview yung ultimong opisyal guwapong-guwapo. Oh no, Mr. A. Maloko. Ayan talagang ay kasakin na bili ba Mr. Alien talagang mas maurag ka. Ala, may muraga na. Nini, mas maurag man talaga ko sa imo. Ayan. Bueno mga kabuinan, kayo na sa public hearing, nipasalamat kita after 2 years natawan na ning magkakanigong atensyon ading nasabi ng proposed ordinance niya ding sa inyong abang lingkod. And baya nag-live stream adi kayo na mga kabuinan, courtesy of Mark Nazarea niya na LGU Buhi Official. And pasalamat kita mga kabuinan, maugman niya di atong pamilya Cerdo nasa kauyan ng panahon natawan man girarining apresasyon. So sungan ta daw mga kabuinan nyo di nakasung ning yung live coverage nya ding kay ng public hearing. Sungan ta ding nagkakapirang video clips nyo ginibong public hearing kay natanganing masabutan ta maintindihan ta kina unong nang guide na ding nasabi ng ordinansa. So adi po this is a public hearing in connection po adi sa pinagpasar po na ordinansa ni Honorable Ting Villadares regarding the renaming the Kagmaslog Elementary School to Emeterio Cedro
Elementary School, no? Colleagues of the Sangguniang Bayan, who is the author of this ordinance, to give us a simple or little introductions of his ordinance that has been proposed by him. So I would like to acknowledge Honorable Ting Villadares. Thank you. So, Mr. Chair, this proposed ordinance entitled An Ordinance Renaming the Cagmaslug Elementary School to Emeterio Cerdo Elementary School was introduced by this representation ninhuli sa request niya na Barangay Council of Cagmaslug, the General PTA of Cagmaslug Elementary School, as well as the school community. 2 years ago, nagkaago sila ng assembly, nag-file sila ng joint resolution, and it was forwarded to the Sangguniang Bayan. And this representation was, during the time, was the chairman or the vice chairman of the Committee on Education. Renaming, ako mga proseso. So yung ginibo ko, nagsurat na ako sa National Historical Institute, sa NHI, and then nag-reply man na NHI, and the National Historical Institute, ang mga guidelines na pinagisunod, provided that the local school board, headed by Mayor Margie Aguinildo, will also endorse the renaming. Initially, parang nagkagunagay di through Honorable Mirna Imperial, who happened to be the chairman of the education, it is a present Sanggunian, na i-calendar naman na di sa kandang LSB. But what is the very purpose? Simply man sana po na mention na mga ipatngod niya na sa ato na chairman, si Honorable Camasis. This is in appreciation of the generosity of the Cerdo family and in recognition of their contribution. Sira pala na nagdonar niya na lote. And on top of that, Mr. Chair, apera pala niya di parang ako pa yung barangay center, baka lang pala na di. And any other development, sometimes in 1945, saka pala na din na idonar based on historical records. And then, ading si Mr. Emeterio Cerdo, very active sa mga community development projects. Baka lang nagidonar, pag-agupalan niya to mga barangay assembly ba ano pa niya to. So it is but proper, Mr. Chair, na tawan tayo ning magkakanigong recognition. Aside from donating, he is very active in community development of Barangay Cagmaslug. So the public hearing of the Committee on Laws and Legal Matters, as we discussed today, is now adjourned. Thank you and Thank you, God Mr. bless.